салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва таъала ва баракату. Салом алайкум подписчикони Арху. Зинда бошен, сарбаланд бошен. Худованд ҳамата нигаҳдор боша. рости гап бародаро ҳамин видеое ки охирон карда будам беҳад зиёд навистанд бародарое ки дастойнианд. худованд ҳамата нигаҳдор боша. рости гап хеле бод одам ам як дилаш бақувват мешавад ки медонем ки мисол ҳастаям хеле бародарои дастойни. худованд ҳамата нигаҳдор боша бародаро. ман рости гап дар бораи бисёртар савол додем ки ту мисол хиёнат ба миллат мекунӣ ва наме чӣ мекунӣ. як ман ёра намефаҳмам ки шумо похшрӯ ёра гап мезанем. мо ҷура мо ҳами 2 рӯз пас до Тоҷикистон мерем. мо ягом чӣ проблем надорем дар Тоҷикистон. алҳамдулиллаҳ 100% ягом ҷои зазориш нест. видеои ман барои ҳамун инсоное ҳастанд ки дар ҳақиқат барои ҷавонони ёшанд. шумо ҳамавақт эҳтиёт бошен. бисёр маҳал ин вазъият ҳам медонед чӣ хела меравем дар Россия ба бисёр корҳо мисоли гап гирифтор мешавем. баъд мо ғамгин мешем. рости гап ба ҷавонитон мерен 10 соли ҳаёт 5 соли ҳаёт ҳамун хел метиҳен. рости гап камтарак дилмон баротон месӯзад. охи тоҷики худмонем бародаро. бовар кунед валлоҳе ки як ман барои не лайкш мегум не ягон комментария ман мегум ки ҳамҷода 700 кас 800 кас хеле ҷамъ шидан. мада ҳама ҳамчун бародар ҳастем. мада дастатишняй мада 500 мада 100 одамам дастатишняй. фақат ҳамин ки дастойна бошен бародаро. камтарак ҷавонони ёша чӣ кунен дастгирӣ кунен. бачаҳои ёш бисёр ба ҳар кор рафтаншон мумкина. дар ёшигарӣ ҳар кора мекунӣ. то синни соли 25 медонӣ ки ҳамин любой кора тайёре. баъд вақте ки меғалтем дар ҳамин хели ҷоҳо камтарак мисол қанаттон шикаста мешавад. дилмонда мешавем. дигар фақат падару модар дар фикри шумо. дигар ягон кас дар фикри шумо намемонад. ҷураву ҷурабозӣ ва пайсадорӣ ва пулдорӣ ва ё ҳамаш уже какта ранге ки дар телевизор тамошо кардиам хел мешавад. барои ҳамон бародарои видеои ман ҳамаш барои ҷавонони барои насли бачаҳои ёш аст. бисёртар ман дар бораи меган чӣ ба акаи ки чӯи ту мисоли гап запретай охи запрет ман ягон гапи лишни нагуфтам. ман фақат барои ҷавонони ёш мегӯм ки шумо эҳтиёт бошен ҳама вақт. ин Россияда ман против Россиям ягон гап гуфтанӣ нестам. не ки авҳоли Россияро дидестен охи чӣ хел кардест қати мо маҷбурем ки айҷа ман ду даҳа гап занам бо ду даҳаи дигар як ҷои дигар ягон бародар дигар гап зана худаш иншоалло ки мисол як ҷошна як ҷошда туғрӣ мешавем мерем. не ки худованд ҳамата нигаҳдор боша бародаро. ай рӯзои сарсахтӣ дар бораи дарун гап задем. бачаҳо ба ҷавонони ёш бисёртар як ду бародари тоҷикмон якташ дар шаҳри Свердловский буда. ҳамунҷо як бародари тоҷик дар тамос баромад ки дар ҳақиқат ду бачаи ёш ду бачаи ҷавон синни солшон тахминан 23-24 солада ба изнасиловани ғалтидагӣ будиянд дар Дурун. акы ду кас ба изнасиловани ғалтидагӣ бошанд ё статьяшон 131 ай. ин статья неуважительный статья. агар ки шумо ба ин статья ғалтида бошен агар дар хеле паставам мешавад бисёр маҳал охе. не ки агар ки дар ҳақиқат шумо ғалтидагӣ бошен ба ҳамин хели статья. ин ҳамин видеоро мемонам озӣ шумо тамошо кунед. видео именно барои шумо. бародарое ки гапҳои қабеҳ менависем ман ба он гапзанӣ шумо ба он гапҳои шумо задан гапҳои қабеҳ задан намедонам шумо ягон кайф мекунед ё получат мекунед ягон чӣ получат мекунед. ман ҳамин бародар ҳастае ки мега ки ҳамн гапҳои қабеҳ дар менависанд ман вайро сразу блок мекунам. ман намедонам чӣ гап ай. ҷада як бародар ҳастае вай ҳамин корҳоро пеш мебарад. ягон комментарияи конкретно агар кишид агар ба мада передават мекунам. рости гап бисёртар мепурсед номери телефон бародаро. ман номери телефон надорам. номери телефон ҳастае фақат барои аҳли оилаи худам барои бародарои худам.
ягон кас телефон агар хоҳед дар сияз биромадан ҳамҷо телеграмам ҳаст марҳамат дар телеграм албатта ман ба суханҳои шумо ҷавоб метем лекин ки барои бачаҳо гуфтанӣ ҳастам ки ин ҳамин видеоро мемонам ҳамин видео барои шумо бачаҳои ҷавон як камтар тамошо кунен баъд гапа давом метем ки ҳаёти шумо дар дарун чӣ хел мешавад статьяи 131 қатӣ статьяи изнасиловани қатӣ ҳозир ман ин видеоро мемонам бо продолжать мекунем. Неохота дальше рассказывать. Ясно? Да. Ясно. И с тех пор тебе такое отношение? Ну а в чем это плохое отношение заключается? В чем конкретно тебе? Ну что после меня нельзя есть, Курить. общаться. Если будут общаться, то другой будет запомоенный человек, после него не будет тоже курить. Это называется нераспечатанный печь. Как называется? Нераспечатанный печь. На него уже начинают смотреть как-то с плохой стороны. Вышел из нашего круга, типа, общается с этим. Коза смотрит, он на меня уже коза. Хотя он не обижен. На тебя смотрят косо. Потому что я общаюсь с ним. Его уже считают за такого же, как и мы. Из года в год, изо дня в день эта система идет. И она будет до конца. Никогда не поломает систему, никогда. Это невозможно. Бугор. Что он из себя представляет? Положительная сторона, он где-то щекотится за отряд, там что-то делает. Отрицательная сторона. Тем же самым, что он щекотится как-то, он ущемляет. Например, он щекотнулся за меня, одел меня. Он кого-то ущемил, значит, кого-то это взял. Тот остался без чего-то, правильно, ему нужно восстановить свое. Он раздевает слабее себя. Таким образом, по ступенькам ниже доходит до самого конца. А самый конец, он уже ходит в лохмотьях, вот, видали, как ходит, последний. Все, он уже конкретно предел. Ему дай петлю, он полезет, ему даже помогать не надо. Вот так рождаются помойки, таким образом. Вот сказать, вещи там вот отбирать, помойки не снимать. شکر برادرها تماشا کردین آخی غمگین نشیدین این کاری حقیقت های این یگام ویدیویی که تماشا کردین شما یگام کینو نیست این در حقیقت دکومنتال نه فیلم امسال یگام کاری مونتاژ نیست این کاری حیات حقیقت این ویدیو حقیقت های خود شما تماشا کردین این در حقیقت همه خیلی گپ خبر میشه برای شما باور کنه که اینجا به زبان توجیکی هم هست ما ویدیو دو تا ویدیوی دیگه هم به زبان توجیکی دارم اگه یوش انا میمونم که برای چی برادرای توجیک هستن که گفتن که التماس اما چیکار که میکنیم اما فقط کاردار با همون چی رسیدش با ما شق نشه برای چی که ممکن که یگو مادرشون ببینن انا کمترک چی شون فکرشون مثلا خیالشون به هر کار به هر یک گپ پیچیدنش ممکنه نباشم دو تا ویدیوی دیگه دارم که دو تا که دیگه هم هست هم خیلی خیلی کن اول درون همیه اول درون برادرها یکی اوجا یا بار دیگه هم تکرار میکنم که اوجا دید که صد نیست اوجا مکتب میانه نیست اوجا حیات در دست اختای همین خیلی که تو در همین دست حیات همه گیری هم خیلی میگذرانی اگر که بردی تو خیره یک دولتی سرتای اگر که تو همچنین یا موجیک برآمدی ای همو درن تو بدون که تو ای زمین تا آسمان باور کن باید داول نباشه این حیات تو باید داول روزی باشی باید این حیات که تا اونجا موجیک برآمدی اکی برادرایی که دستوینی هستن دستوی نمیبراین اکی برای ویو مثال ما گپ ندارم برای که برای با اورونی ویو برآمدن خیلی کارا کردن در کارایی که بعد که اوجا براتوا ببروی یا که پریادش نی ببروی یا که دا اورونی زاکونیکو ببروی خیلی راه را گذاشتن در کارای برادرو باور کن یک اپای دیگه هم نویس که یک بچه سن سالگی تا 20 خیلی جوان باور کن دیلی آدم نمیشه که در این باره گپ زنی انا
як хонара задай ин статьяи вай ростига уважительни статьяи дар Россия 158 мешавад статьяи воровской неким ки аку қазиётш надода будиан ами 1 сол 1.5 солш дода будиан хайс ҳеруно модарай охи дилиш месӯзад пурсид ки ака ҳоли он бачаи ман ҳоли он фарзанди ман дар дурун чӣ хелай аку ман ягом чӣ гуфта наметавонам апаҷон ҳоли вай дар дурун ман фикр мекунам ки дар дурун барои агар ки малолет када боша мисол ба ҳамсолои худаш да боша камтарак ё қиинтарак ай некем ки ай 20 доллар ман фикр кунам қатъи бачаҳои взросле одамо қатъи мешинанд некем ки статьяш 158 статьяи уважительни статьяи худованд ай ҳама яму статьё ҳамата нигаҳдор боша бовар кун чи уважительни ай чи неуважительни ай ами кори дурун ба таъриф нестай ростига худованд ҳамата нигаҳдор боша некем апаҷон ман фикр мекунам бачаи хеле 100% ягом чи камбутӣ надора дар Россия ҳози дани время кам қайе кардаистанд ки ман барои бародарое ки дастҳои наанд барои ва ё гап зада будам дар видеои гузашта барое ки ӯ бародарое ҳастанд ки худат мисол гап намефаҳми апаҷон ёра бисёр дигар бародаро ҳастанд ки медонанд бигӯем ки ба забони худмон бигӯем чи хеле инам ягом должности калонда истодагианд ака должност гуфта мисол бисёртар коркунои органа мегӯянд лекин ки ба ҳаёти ҳамун дурун ҳамин хел мешавад агар тарҷумош кунем ба забони тоҷикӣ бачаҳое ки должност доранд ҳаваёра ман таъкид карда будам ки ана бисёр бачаҳоро ғам додестаанд ҳамин гап хабар шидестаед такта бачаи худ иншоалло ки 100% срок шуқа калоне нестай ягом кори вазбинам нестай сроки вазбинам нестай кори кардагиш воровской ягом чияти зиндагӣ боша ҳеҷ ка ғамаш наметад хеле сахт некем ки як чира мегум бародаро инсоне ки вақте ки медрояд дар он хоҳе нахоҳӣ ҳаёта мефаҳмӣ агар ки нафаҳмӣ мефаҳмонанад нестай хеле ки бигӯй ки ман шиштам бе ягом чӣ биромадам мисол лад нахӯрдам баланда нахӯрдам мисол баланда барои мара западло буд бисёр касам хеле мегуфт мо ҳам шинидагӣ будем ки баланда намехӯрем баланда западло ай оли шумо западлоро нафаҳмиден ака надиден ҳами 10 солода западло ай бародарое буданд ки нони хӯрдан надоштанд дар пеши ва ёи гапа бугӯй агар ответат метам шояд ягом гапи ман ягом тада сахт расида боша бахшиш ай ҳама бародаро як бори дига хоҳиш мекунам бисёртар ҷавонони ёша видеои ман мекунам ки баъд барои коркунои органам ҳастанд бародаро ман ягом гапи зиёдӣ нагуфтаистам ман мехоҳам гуфтаистам ки ман ин видеоро наоборот мехоҳам зиёд кунам мехоҳам ки ҳаёти зиндагиро бифаҳмонам барои берун ки ҳамон ҳаёт дар ҳамиё туғрӣ меғалта ҳамин хел ҳаёта бурда метавонанд ё наметавонанд маънаи видеои ман ҳамаш ҳамиай ҳаёте ки ин ҳозир мондам видеоро мисол гап шумо тамошо кардем ҳамин ҳаёт дар хитон маъқулай ҳамин ҳаёта шумо ҳам хел бурдан барои шуморо маъқулай видеои ман сабаби видеои ман карданаш ҳамаш барои ин ҳамиай ки ба ҷавонони мо ба ҳамин кӯшиш накунанд ба ҳамин дурун ғалтидана пеш як кора кардан мисол як фикр кунем баъд кора кунем и фақат единство барои ки буд камтар кусоке ки ман мондум ки дар ҳақиқат диденам бачаҳо чӣ хеле уже шикастагиан иро ёра уже морально шикастагиан ё уже агар ки ҳарчанд мебурӯянд қолабаш одам ай худаш одам нест дига бовар кунем ӯ дуруни вая акваё худшон медонанд писолгап худошон дига ҳеҷ ка намедонанд авҷа ки биромад ягом рафиқ қатиш дига гап намезанад ягом кас круг общенияш ҳамсинфош агар ки бигӯем ранги худмон бошанд сӯгаб тоҷико бошанд ҳеҷ ка дига қатиш рафтуомад намекунанд хеле ҳаст сӯгаб хонаҳошам намеранд намебиёнд ноншам дига намехӯранд ҳамин ҳаёт дар шумо маъқулай бародаро ин амира як фикр кунед шумо ои бародарое ки ҳастанд дастои на мешавад тоҷики мо иншоалло ки ман бовар ки 100% бовар дорам ки як касат сакнагал дар лабои чимо мерем зади худ ягон кас вай намекунанд нехем ки маънои воровской жизнь бародаро барои шуморо мегӯям ки барои мардуми мора барои тоҷика именно барои тоҷика настоитая ҳамин кор
او آدمایی که میروند به این راه مثال لکه به یاد کسات سنا میکنه برای جوانان یوش میگم برای چی اوخی نمی برادرها همه از صفی بالا گذاشتن یک خیلیش بود که برادر تاجیکی لاگی را نگاه میکرد 1200 1300 آدم در دستش مساگاب نگاه میکرد و مساگاب پلاژینیست بود همه هوایی اومدن دیدن برادرای هستن که za obši بودن همه را دیدن امود مساگاب او در درون باور کن یک خیلی هستی که امید как психолог میشه همه را دیدن برو اومدن کیای کی пожизнь برای اوای این مساگاب برابسکوی жизнь ауе жизнь варам او چه خیلی برای مسلمانی ما را жизнь варам میشه یا که اویه میشه برای ما را ما فکر کنم که من در باره دین من سلابیم من نمیگم چه من کم خوندگی هم نیستم بگویم میشه من همین نماز من میخونم خداوند خودش قبول میکنه نمیکنه پروردگار خودش میدونه در باره همین دو چی برادران ما تماما نمیخوام گپ زنم یکمش که در باره این همین государство در باره که این شرایطی که بالین государство میروه در همین باره تماما نمیخوام گپ زنم برای که از که سوال بتین که اکا میترسی نه من نمیترسم گپ هم میگیرن که ریدیل بود میکنن هزاران مثال گپ میگیرن میبرانن تو خیانتی نوازی گفته بود کنم اولی ویدیو دا گفته بودم که تو میگن خیانت کاری با دولتی نمیچی یا شما شروع میگن ما را نمیفهمیم نمیدونیم ما دولت خودمون را دوست می‌داریم ما برادرای تاجیک را دوست می‌داریم ما این ویدیو را برای شما میکنیم ما همه دو چیز تمام لازم نمیکنم ما راهی ما دیگه اینا ما در همین یکمش که در правительство ما لازم نمیکنم ما این ویدیو را میکنم که برادرای تاجیک برادرای جوان تاجیک به همین راه نروند عاقبتش این هم خیلی کارو هایوخی اگه 10 کس همین 2 کس هم دستای نبر اومده 5 کس هم دستای نبر اومده و 5 کس دیگه مثال گپ نمیشه که همه دستای نبر اومده این برای همه شما برادرها بعد دیومش ای که ما در همین باره دین نمیخوام گپ زدن علم دینی ندارم من نمیخوام در باره دین گپ زدن برادرها التماس هم خیلی گپا رو نتین مدام خیلی سوالا رو نتین مدام انا مسلمانی چه خیلی مسلمانی در این باره دین تمام در باره دین نخیون علمای پیش داریم خودمون ایشونای پیش داریم در تاجیکستان و یورا سوال بتین ما فقط در باره حیات درون жизнь мирской жизнь гап занидам шумо ҳамаша мефаҳмонам без ягон проблем ҳама ҳаёта чӣ хел бурдан дар кораи дар дарун бе ягон проблем шумода мефаҳмонам не ким ки ман бисёртар ҷои сангинша мефаҳмонам ки сахттаринша ки шумо дар ҳақиқат агар ки хоҳен ба ҳами хели роҳ рафтан хоҳе мисоли гап кардан бояд аввал ҳамин раҳҳоро шумо бигзарем шагад ай ҳамиҷа сар мешавад تو خودت یک بشی فکر کن که همین استوی تا یا که نستوی تا همین کارا کردن برادر جانو گپ زیادی بد شد راستی گپ موقعی که گفتی یا برادر دیگرم که گفت که اکا بسیار گپ زدی معنی گپ تا نمیفهمم بسیار مرد بعد که میپرسیمش که نویستم هوای در حقیقت نویستیم میگه اکا ما قوریم در نام صدقه برادر جان قوری که باشی خیلی تو باید ما را نصیحت کنی این ویدیوی من نوارای من برای قاریان نیست یوخی شما مثال بگیم که هم این دنیا را میدونیم هم اون دنیا را برای اوای برادران برای شما من هیچ گفتن نمیتونم خداوند همه تا نگهدار باشه در امان الله باشین سلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته فخر دارم از زمین تا آسمانم تاجیکم